Horas dan selamat pagi bata ganupan Bapak Inang ija bepeta Marianan. Ase paima ipuka kita ganupan horjat tabi diar martunggu hita paima ondos hatanya Tuhan. Terima kasih Bapak Muhammad Tuhan Yesus Tuhan nami nama muhoihan nami bayi sokuton. Siwala nami Tuhan manruskon horjanai pakon gulun nami. Parlebihan nai manangingon hataniham. Amin. Hatani bata-bata soguton ay mantar surat bani Yesaya 30 ayat 15. Ay sonondo hatani Tuhan Jehovah na pasing ni Israel marhite na mulak apa na sip du malua hanima marhite na soh pakon marhatengeran margogo hanima tapi sing rahanima ay madasni. Kita haganupan na narke bagat Yesus Kristus. Haganup kita julma ongga mengalami rasa khawatir atau berada bani posisi na gelisah. Tentu kegelisahan nai dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bui dua halai na borit, bui dua halani perekonomian na susah, bui dua halani bui ni pergumulan keadaan politik atau keadaan sosial ni kehidupan. Aidu homana ni alami ni bangsa Israel panorang Izia. Si dia lang rasoh, tapi bani keadaan na gelisah, ancaha bani keadaan na lang tentram, atap lang aman. Halani panorang Izia, si dia berada bani posisi na betul-betul terancam kehidupan si dia. Ai mahum bani bangsa Asyur. Na panorang Izia memiliki kuasa dan beradik kuasa, hitung-hitungan ni bangsa Israel panorang Izia. Hita haganupan bani kondisi na sunayaima si dia mangindu pangurupion bahkan menggantungkan kekhawatiran si dia aima hubani bangsa Masir. Na ianggap si dia bui paluahkon si dia, na ianggap si dia bui membebaskan si dia humbai rasa kekhawatiran si dia Halanya ita haganupan ase tegas tu ya tahun Yesaya bani ambilan tahun. Ase dia randu si dia soh anja hasib. Dalam artian si dia lang pala mangindo pangurupion humbani bangsa na yanggap si dia mampu paluahkon si dia. Tapi mulak masih dia hubai nai bata. Halani nai bata aima melampaui kekuatan ni bangsa-bangsa. Bahkan melampaui kuasa ni halak nabui ianggap si dia mengurupi si dia. Hita haganupan hita peradu songon keadaan Israel. Sanggama biar hita terancam kehidupan ta. Bahkan ibagas kondisi na mangalut guluhon. Rado kemani idarami hita halak nabui mengurupi hita. Bahkan yang kita anggap mampu untuk paluahkon hita. Ase aido kemani nani alami ni Israel ketika Izia. Asine batama katahon solusi atau cara nabu ibain si dia ai mamulak bani Tuhan. Halani Tuhan ai ma ianan ni si dia nabui mengurupi si dia. Langdong nabui markuasa nabui paluahkon si dia. Halani ita haganupan ternyata kekhawatiran kegelisahan mempengaruhi gaya hidup ta. Bahkan mempengaruhi cara ta untuk mengambil keputusan. Asin ini ambilan tahun, jelas tu ya tahun Yesaya, nini marhitena mulak, anjaha marhitena marhatengeran, hubai bata, aima salah sada gogon si dia. Laho malupusi haganupan bagi-bagi ni hamaholon pakon kesulitan Halanya hita pe haganupan atap BP persoalan te tonga-tonga ni guluh tahun. Lang pala iragam hita mangindo pangurupion humbai dunia on. Lang pala iragam hita mangindo pangurupion humbani jolma. Tapi pangindo hita ma pangurupion na humbani Tuhan. Halani Tuhan ma Tuhan na markuasa. Anjaha Tuhan manabui mengatasi setiap kesulitan ta'ai. Halane ita ganupan sadarion misir mahita marhorja anjaha ibagas pangarapan hampakon au lang martenger nihur bani dunia on.
tay martenger niuhur hubani ne bata. Amin. Martonggo hita. Tuhan, pori sunaha pe sulit ni kehidupan nami. Atap sonaha pe Tuhan bui membenlang ketenangkan nami. Sada panginduan nami pakontonggo nami Tuhan. Maningun huba mudu hanai mar pangarapan. Dunia onlang bui mangurupi hanami. Halania Tuhan, persaya Tuhan nami, ipasu-pasu ham Tuhan nami, anjaha ipaluah kam Tuhan nami humbani haganupan kesulitan ni nadong itanohon. Amin.